Omicron avur nangkang dang boma joini karbi lameramai ningkan segamai piarni kelarpon. Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rompi amithang jongjong akhipen song klem bang photuma phan pekar ompen chiti malan keron. Bolang Pher MPHC along Akimi Labor Room Pen Maternity Ward Complex ahem Kangpu. Karbi Anglong Live Prime Tama Birta long pen Elisa Mejuli Bepi non arjo ikta Birtang ton pen. Binyarni kang sampor phai ki thomalom Karbi lameramai metha sai hemalong Karbi lameramai ningkan segamai pi ke paman ponjelong Omicron ke sovur kang dang thu bompena jok arni kelar pontu. Puthot kapaman ponjarni abangke ke bangja pora hotsi pangdak thu pubusi pherangkya mayalong Karbi lameramai amai phu hukur sing rongpi ningjepon. Dongka muka mahabaralong Karbi lameramai ningkan segamai pi ke paman ponjia phan arkoi ni phai ingkoi pen ingkoi rake thomarni an hot ponlo. Bonta Bharat angkang pila pen Assam along sita arniwang corona Omicron ke sukang dang bom pen joksi Karbi lameramai pen ke hot pon ningkan segamai pi puthot arni pangdang pon thunang kok pupusi Karbi lameramai amai phu hukur sing rong pi pen ningje. Sonthot si Assam along lapen iritum Karbi Anglong dapu East Karbi Anglong mat pen bijang mate West Karbi Anglong along sita aphai nang kambom lasi labang so amai kita do along ke iritum kaphiri mimi ang nang lerok lasi labang son kaphiri mimi ang abang asa ko nang jum charlo aki abur bang nang jum charlo pura mo law and order mate sarkar hin pen jongsi ilitum aphan apor ipithulu pulute mo apor ge me hosi puthot labang so amai pia bangke nilitum pedu pontupo la penalitum afan sitami puthot birta nang pachini pontu. News report Karbi Anglong Live. Kiliga hud rada tum nephana ke cherab duna son thotsi rada phan keraba bangke kenang solpu Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip rongpi matha ponsi pini lower jinthonga hawara long kedo rongjang phonga long kaddo kabi polling station kre hiniar lo BJP asong claim se batuma phan EM rongpi asang huwa methang jongjunga khipen pekar om lapen chiti malan keron padopon. Lower Jinthong Havaralong Kaddo Kavi Long Krehini polling station do. Bangsong Bongpen Adona Phaile Langdam Pulote Pharo ke Thomra Trokebra Hinian Adona Phaido. Bangso Long Krehini polling station long kedo an Adon BJP Asongja Potuma Phan Pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpe Hinpen Matha Ponsi Rongjang Phong Sen Salu Aklam Mai Padu Ponsi Ning Kang Sampen Pe Lapen Chiti Malan Keronasai Dengponro. Bangso ahu Jinthong BJP Mondola Maipu Joysing Bongrum kache pahem phupona mayalong alohia manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi kache tongduna mayalong long krehini polling station along mai phupen kongchon bangatum chetong dun renti nalitum kapre kaso aphan vote ki pidun ke aleavi athe KAEC long kachari ji ke BJP mate CM Dr. Tuliram Rong hanga sarkar si chari begji pusi EM Rompia sang hopen ningjepong. Lasi ili tuma hawa, baile tuma homo sibanda. BJP akan jadi empat dalam bang. Alam papai itu longte, itu lagi longan dia hormat. Baile itu long apa le dia hormat, apa le BJP bang. Mahu epin ini tu, akapre baju tu yang dia lewi. A Kongres bunuh, IFDC bunuh. PLC bunuh, alih. Kalau tuh सरकार के सही लगी, सरकार के BJP या सरकार तो निरामुहान, सरकार के कोई BJP Sarkar Chari Deadpen Sarpi Maratuma Pansitame Self Help Group Aphan Scheme Long Ponlo Arunodoy Tankasitame Long Ponlo Avura Pora Hotsetame Aki Joy Pensi Sang Long Ponlo Lapenan Parta Kapre Kaversai Pipajir Ponlo Puta EM Prodip Rong Pipen Ningje Pontu Ada iklan api pula pun sudah
Congress ati norke pra holang nangle ile tum che lonong lo sar bivar to manda ile tum la tong se on pide ne karang pide ne ile tum che lonong te bon se ta non BJP sarkar lo banke la ba la solar banke muher ne prangdong da kam ko monai to fa sar bivar to manda Saya satu pada nang itu pang kaprek skill tu nampak itu. Hik kau dah taksi uruna doi skill tu itu nang itu. Pero bikin kau kena don abur kita ho. Aki joy pe ile tu pang sangi kero. Pini bangso apel apen chiti malan BJP asongja potma phan keron pon lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi amethang jongjong akhi pensi kaddo kabe bang pharo ke thomra trokebra hini atuma phan pipajir ponlo ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live Lumbajong constituency ka parlo Borlangpher Model Primary Health Center along Health and Family Welfare Saikam along Annual Action Plan Surihinira Inkoipen Inkoira Isia Bahapen Akimia Hem Pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rong Pipen EM Roton Teron Atumari Dengpen Ingpu Pontanglo Pini labangso ahem kimikang pupo na maya long Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Ro pi lapen EM Roton Teron kachetong na maya long ke ongdung BJP asongja pupen danglo adungaray kedo rong asara tumta chetong dun rinti Pinpur me kedam tanga porahud Borlangpher MPHC along maternity pen labor room bang pinnang anakasiksak thek ponlong lo Bangso kisung kapajok ponja Hanpura kedam tanga porahut EM Khonsing Rongpi lamcha kachipite kana tengpen pinipa pleng ponsi raratum asaba ke joy nang dopo kedam tanga por ni Borlangpher ke bangahut MPHC long akedu kisung pinnangan thek tekang nong lo lasi rara phana ke joy kya ke nangjia bangke kisokyon e hut helopu matha ponsi pini bangso hem ingpu ponlong lopusi EM Rongpi pen ningjepom মহোদয় বহুতো কলে ইয়াত মেটাৰনিটি ৱাৰ্ডৰ অভাৱ আমি বহুত দেখিছিলোঁ আৰু ইয়াত আগৰ প্ৰাক্তন HCD মিনিষ্টাৰ সুমৰংহাং মহোদয় ইয়াত আহিছিলে আহোঁতে ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা স্থাপনতে আহিছিলে আহোঁতে মই একেষাৰ কথা কৈ গৈছিলোঁ হস্পিটেলৰ অভাৱটো মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে দাঙি ধৰিছিলে তো মই কথা দিছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজিৰে আপোনালোকক মই ইয়াত যিটো অভাৱ আপোনালোকে কৈছে সেইখিনি মই পূৰণ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ সেই চেষ্টাত আজি সফল হ'ল আজি আমি অলপ পিছতে সকলোৱে মিলি আমি ৱাৰ্ডটো আমি উদ্ঘাটন কৰিম আৰু এই হস্পিটেলটোৰ অভাৱ এতিয়াও আছে বহুত আছে কাউন্সিলৰ পুঁজি কম হোৱাৰ বাদে আমি একেলেঠাৰে সব কাম একেলগে কৰিব লাগিছিলে কিন্তু পুঁজিৰ অভাৱ বাবে আমি কৰিব নোৱাৰিলেও যদিও এটা কৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ Labangso kangpu ponalong Borlangpher Town Committee Chairman Penchenglo pinangan ke the ke ding atum chetong dun rinti Dong mukak pen semsing engti Karbi Anglong live Pini prime tama birta ke lapon si kan tonilo